Hero bantu banjye murakaze neza ku murongo wa YouTube channel Top G Rwanda TV, aho tubagezaho amakuru ndetse n'ibyegeranyo. Muri kumwe nanjye Top G Rwanda, wa muhungu wayo. Rimwe na rimwe mu bihe byasama nk'ibi turi gusohokamo, abantu ku isi hatandukanye baba banyotewe no kumenya ahantu heza basohokera mu rwego rwo kuruhutsa imibiri yabo ndetse no guturisha intekerezo zabo. Ibi bituma abantu benshi bagira amatsiko yo gusura ahantu nyaburanga hatandukanye ku isi. Ibi bihabanye n'ikiganiro nabateguriye, kuko nabateguriye ahantu ahubwo hatanu hateye ubwoba ku isi yacu ya rurema, ku buryo kuhajya bifatwa nko kwiyahura, kuko ubuzima aho hantu buba busa n'ubudashoboka ku kigero kiri hejuru ya 65% bitewe n'imiterere y'aha hantu. Reka dutangire tubabwira hamwe muri ahantu ku isi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Atari cyangwa Marshall Island. Aha ni ahantu habi cyane haherereye mu nyanja ya Pasifika, aho hamenyekanye ko ari ahantu habi kuva ku kinyejana cya 19. Ahantu habi hagizwe n'ibirwa bisaga 23 byegeranye. Ahantu kandi rero warebye n'amaso yawe uba ubona ari heza cyane, ariko bitewe n'uko higeze hakoreshwa nk'ahageragerezwaga ibitwaro bya kirimbuzi, ahantu harahumanye ku buryo umwuka umuntu yahumeka uhari atari mwinshi. Ibi bikashyira ku mwanya wa gatanu ku isi mu hantu habi kurusha ahandi ku isi ubuzima buba budashoboka. Bakunzi ba Top G Rwanda TV, kandi reka dukomereze ku mwanya wa kane, ahantu habi hatagendwa n'abantu babonetse bose. Ku mwanya wa kane turasanga Far Depression. Naho ni ahantu ha kane hafatwa nk'ahantu habi cyane, aho hari agace gaherereye muri Ethiopia, ahari ikirunga cya Eritrea, aho bitewe n'iruka rihoraho ry'iki kirunga ridashira, hahora imitingito idakama ihora iterwa n'iruka ry'ibi birunga byaha. Iyo icyo kirunga kirutse kiruka ibibuye bishyushye cyane ndetse n'umuriro uzwi nka magma, bikarangira abantu batuye muri icyo gice ndetse n'abahegereye bimuka bahora bahura n'ingorane z'isenyuka ry'amazu bitewe n'imitingito ndetse n'impfu zitewe n'ibi biza biturutse kuri iyi mitingito. Aha naho hashyirwa ku mwanya wa kane ahantu habi ku isi, kuko naho bitoroheye ikiremwamuntu kuba cyahagera ngo kibe cyahamara akanya. Reka dukomereze top 5 yacu ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga ikirunga cya Natron giherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ni umugezi ariko nanone ufatwa nk'ikiyaga, bitewe n'uko uyu mugezi ari umugezi nawo utemerera ibinyabuzima kuba byahaba. Hafatwa nk'ahantu hateye ubwoba kandi hatemerera ubuzima bw'ikiremwamuntu ndetse n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose, kuko naho hateye ubwoba cyane. Ubundi ngo uyu mugezi ufatwa nk'ikiyaga gito ngo kandi wibitsemo uburozi buhambaye cyane, aho uhita wica byihuse buri kiremwa kiwugezemo kigerageza kuwinjiramo. Uyu mugezi wibitsemo ikinyabutabire cya calcium carbonate na sodium carbonate, kandi iki kiyaga gihariye ubuso busaga kilometero kare 150, aho haboneka ubusharire bw'ubutaka buhaboneka buri hejuru cyane, aho igipimo cy'ubusharire ngo kiri hejuru ku 10. Kandi uyu mugezi amazi yawo nta kinyabuzima gishobora kuyakoresha ngo kibe amahoro. Bakunzi ba Top G Rwanda TV, kandi reka dukomeze iyo Top G ino top 5 yacu ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga Grand Canyon. Iyi Grand Canyon ni ahantu naho habi cyane, ariko hasa neza cyane, ariko ahantu ni habi ku kiremwamuntu ndetse n'ibinyabuzima ndetse n'ibindi byose, ibimera byose nta na kimwe cyemerewe kuba cyaba ahantu, kuko ni ahantu ushobora gukandagiramo ugahita urohama, ubutaka bukakumira. Iyo uri hano hantu urupfu ruba ruri kuri hafi cyane, kuko hafatwa nk'ahantu ha kabiri ku isi
ho kwiyahurira. Bakunzi bacu rero, dukomeje ikiganiro cyacu icyegeranyo twabateguriye ku hantu habi cyane hateye ubwoba ku isi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umusozi uzi cyane, aha nta handi ni kuri Washington Mountain. Aha naho ni ahantu haherereye muri Amerika, i Washington. Hakaba ahantu hagira imiyaga yihuta cyane ku isi, kuko umuyaga w'aha hantu ushobora guhuha ku muvuduko ugera kuri kilometero 327 ku isaha, kandi haba ubukonje bukabije aho kugeza bushobora kugera kuri dogere Celsius 40 z'igipimo cy'ubukonje gikabije. Ahantu hahora imvura y'urubura, ibi bituma ahantu haza ku mwanya wa mbere kuri ino si dutuyemo hateye ubwoba. Tubushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Reka tukwibutse ko niba wakunze ibyo dukora, duhereze subscribe, ukande like kandi usangize n'abandi inshuti ubu bumenyi. Ndabashimiye kandi ni wa musangira ngendo wanyu Top G Rwanda, ibiganiro bicukumbuye ndetse n'ibyegeranyo nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire.